прашањето со кои што ќе разговараме со нашиот гостин. Ова е четврта наша средба, серија на гости на Стопанската комора на Македонија. Знаете дека тука ни беа гости гувернерката на Народната банка на Република Македонија, ни беше гостин председателот на владата на Република Македонија, амбасадорот на Финска на Балканот, кој што ги покрива покрива Македонија. И четвртиот гостин во овој период на втора половина на оваа година, господинот Александар Влахович, многу добар пријател, бренд на Балканот, со модел на творец и на како аца да дефинирам тоа, човек кој што го возобнови, го воскресна Копајник бизнес форумот во највисок форум економски на Балканот и ја додаде прибавката Балкански Давос. Човек кој што, по моје мислење, е еден од најдобрите економисти на Балканот, човек кој што може да даде прецизни проекции, кој што може да даде прецизни анализи заради неговиот бекграунд и заради неговото искуство. И инсистирав и покрај сите обврски да биде тука наш гостин, да слушнеме нешто од него, затоа што мислам, односно сигурно сум дека може да се научи. Значи, со овој наплавус да го поздравиме господинот Александар Влахович. 1963 година роден, член на владата на господинот Зоран Джинджич од 2000 до 2003-2004 година, министер за економија и за приватизација, творец на приватизацијата на Србија, председател на Сојузот на економисти на Србија, едно изузетно репрезентативно тело, кое што за разлика од нас екзистира на највисоко можно ниво, творец на Копајник бизнес форумот, кој што од 400 прерасна на 1600 учесници, кој што 2 дена прерасна на 4 дена, кој што собира све што е добро на Балканот тука, човек кој што ги познава најдобро балканските прилики и така натаму. Да не зборувам, знаете вие дека методологијата е иста секогаш, ќе му дадеме збор да презентира своите видувања на 3 клучни прашања околу неговиот бекграунд, околу прашањето на економските политики на Балканот и моменталната состојба и да ни презентира Копајник бизнес форум за 2019 година, а после одиме се праша. На самом почетку ја ću dati jednu kratku prezentaciju o kako se zove stanje ekonomije na Zapadnom Balkanu sa osnovnom idejom da podcrtam nekoliko slajdova, posle toga ne želim da vas mnogo gušim ili da trošim previše vremena na svim ovim slajdovima. Dakle, šta hoću da kažem? Zapadni Balkan, 6 zemalja, ukupna populacija 18,3 miliona. Ako pogledamo kakvo je stanje i kakav je uopšte standard zemalja Zapadnog Balkana, vidjet ćete da u proseku svega polovina bruto domaćeg proizvoda ostvaruje se na Zapadnom Balkanu u odnosu na bivše komunističke zemlje koje su u Evropsku uniju pristupile 2004. odnosno 2007. godine, da tek 1/3 standarda, dostižemo 1/3 standarda zemalja takozvane jugozapadne Evrope, gdje su Italija, Španija, Malta, Kipar, Grčka, Portugal, i tek 1/4 standarda najrazvijenijih zemalja. I šta je osnovni problem? Upravo je problem ta brzina konvergencije ili dostizanja prosječnog standarda dakle, zemalja Zapadnog Balkana u odnosu na najrazvijene zemlje. I rekao bih da je ovdje ključni problem nedostatak institucija i zanemarivanje faktora razvoja institucija na ukupni razvoj ovih naših prostora. Ako bismo uzeli za pretpostavku, dakle ovdje se radi o kalkulaciji koliko nam vremena treba da dostignemo prosječan standard zemalja Evropske unije, i ovdje su uređene 3 proste ekstrapolacije. Jedna koja je zasnovana na pretpostavci da će čitav Zapadni Balkan da se razvija po prosječnim stopama koje su ostvarene nakon svetske ekonomske krize. Druga pretpostavka da će razvoj Zapadnog Balkana
ići po prosječnim stopama koje su ostvarene između 2001. i 2008. godine. I treća, najrealnija, da ćemo zapravo mi u budućnosti imati prosječnu stopu rasta koja je ostvarena u periodu od 2001. do 2016. godine. I dolazimo do nekih poražavajućih rezultata. To je da prema najoptimističnijem scenariju treba će nam nekih 50 godina da postignemo prosječan standard zemalja Evropske unije, a prema najpesimističnijim, a to su stope rasta nakon svetske ekonomske krize u poređenju sa prosječnim stopama rasta Evropske unije, treba će nam gotovo 200 godina da postignemo taj rast. Zašto je javni dug rastao? Zato što su stale strane investicije i zato što je prestalo kreditno finansiranje. Došlo je do negativne razlike u kreditnim fondovima. Banke su se razduživale prema svojim maticama i onog časa kada je prestao priliv inostranog kapitala, ogolila se suština problema, a to je da niti jedna zemlja nije spremna da završi ekonomsku tranziciju do kraja, zbog toga što ekonomska tranzicija podrazumeva i povlačenje nekih veoma, rekao bih, teških ili bolje rečeno politički skupih mera. Takođe, slična situacija je i sa, dakle, ovde je sad poređenje javnog spoljnog i javnog unutrašnjeg duga. On u protekloj godini raste u Crnoj Gori i u Makedoniji upravo zbog emitovanja eurobond obveznica i jedna i druga zemlja emitovala eurobond obveznice za finansiranje prevashodno kapitalnih investicija, ali i za restrukturiranje prethodnog duga. Ukupan spoljni dug, ovo je privatni i javni, je alarmantno visok u Crnoj Gori, iznosi neverovatnih 163,4% bruto domaćeg proizvoda i ovo znači da bilo kakva nestabilnost na finansijskom tržištu može da izazove ozbiljne finansijske neravnoteže i rekao bih makroekonomske poremećaje upravo u Crnoj Gori i bojim se da se o tome u Crnoj Gori ne vodi dovoljno računa i smatra se da ovo nije značajno visok pokazatelj, da nije značajno zabrinjavajući s obzirom da je ovde dominantno učešće privatnog duga. Međutim, kao što i sami znate, kriza nas je naučila kad privatni dug defaultira ili kada ne bude bio spreman za naplatu, onda to uzrokuje uzročno-posledično čitav niz posledica i zapravo zahteva reakciju države. Ovo su dva važna slajda koje sam želeo da vam pokažem i da povežem sa stvaranjem jedne regionalne ekonomske zone. Ovo je uvoz prema zemljama porekla, odakle taj uvoz dolazi i vidjet ćete ovde da gotovo sve zemlje najveći uvoz obavljaju sa zemljama Evropske unije i otuda sasvim prirodna konstatacija da svi mi idemo ka Evropskoj uniji u procesu prisajedinjenja. Ali pogledajte ovaj svetlo-plavi bar, on govori zapravo koji deo uvoza po pojedinim zemljama potiče iz naših intertrgovinskih relacija, odnosa unutar Balkana. I vidjet ćete da je on s aspekta uvoza najznačajniji za Crnu Goru, zatim za Bosnu i Hercegovinu i tek onda dolaze ostale zemlje, Srbija, Makedonija i Albanija. Nisam imao podatke za Kosovo, pa nisam bio u situaciji da vam prikažem ovaj slajd. Ako pogledate stranu izvoza, svakako da je Zapadni Balkan značajan, najznačajniji kada su u pitanju robe za Srbiju, ali je važan i za Makedoniju, i za Bosnu i Hercegovinu, i za Albaniju, a s aspekta usluga je najznačajniji za Crnu Goru i otuda najznačajniji deo. Što se tiče strukture prema drugim zemljama, ostaje ovo tvrđenje i kada je u pitanju uvoz, a to je da su zemlje Evropske unije za nas najvažniji trgovinski partneri. I kako to izgleda u tim međusobnim trgovinskim odnosima, vidite da je Zapadni Balkan s aspekta uvoza i izvoza u međusobnim trgovinskim odnosima najznačajniji za Srbiju, zatim za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, ali je jednako važan i za Crnu Goru, i za Albaniju i na kraju krajeva za Kosovo. Vi znate da je u ovom trenutku aktualan trgovinski, nazovimo ga, rat između Kosova i Srbije kroz povećanje, značajno povećanje taksi na uvoz proizvoda iz Srbije.
što čini mi se na dugi rok ne može da bude održiv upravo zbog stanovništva koje živi na Kosovu, jer tu dramatično poskupljuje cenu, a nisam siguran da je moguće napraviti supstituciju, jer su naše privrede komplementarne, jedna drugoj ne konkurišu. To je za Srbiju može da znači na dugi rok jedan veliki udarac, s obzirom da gotovo 14% neto trgovinske razmene Srbije ostvaruje upravo sa Kosovom. Ono što sam dalje želeo da vam kažem, to je nešto što se odnosi na eksterne deficite. Kada pogledamo izvoz i uvoz, jasno nam je da samo Srbija ima jednocifreni deficit u trgovinskoj robnoj razmeni, koji iznosi nekih 8%, da sve druge zemlje imaju dvocifren deficit, a da neki imaju alarmantno visok deficit poput Crne Gore, poput Albanije i poput Kosova. Na strani usluga, logično da Crna Gora ostvaruje najbolju razliku, imajući u vidu da je turistički potencijal u Crnoj Gori i najrazvijeniji, ali je iznenađujuće da, na primjer, i Bosna i Hercegovina ima pozitivan uticaj na ukupni spoljno-trgovinski bilans kroz pozitivnu razliku u neto izvozu usluga od čitavih 8% BDP-a. Mislim da i mi, i Srbija, i Makedonija mora mnogo više da poradi da upravo usluge, odnosno neto izvoz usluga, značajnije doprinese smanjenju ove razlike u ukupnoj spoljno-trgovinskoj razmeni. Tako da, evo, to je ono što sam malo čas govorio, ukupan trgovinski bilans i kad se sabere sve, i robe i usluge, on je definitivno na nivou zemalja Zapadnog Balkana 13,5% bruto domaćeg proizvoda, jedino u Srbiji jednocifreni, a nalazi se na vrlo, vrlo visokom nivou koji može da izazove dalje eksterne deficite u Crnoj Gori. I ono što vam je dalje poznato, a to je nekako makroekonomski se tekući bilans ili bilans tekućeg plaćanja naslanja na spoljno-trgovinski bilans. Sve zemlje imaju negativni bilans tekućeg plaćanja, s tim što neke zemlje taj bilans tekućeg plaćanja pokrivaju iz ukupnog iznosa stranih investicija, s tim što ovde moram da istaknem pozitivni primjer Makedonije, čiji bilans tekućeg plaćanja, zahvaljujući pre svega visokim doznakama koje se ostvaruju, ali i visokom nivou stranih investicija istorijski sa izuzetkom prošle godine, najniži u čitavom regionu. Ovde sam želeo da vam pokažem, ali ostao sam kod Branka par kopija i ovu čitavu prezentaciju, pa ko je zainteresovan može kasnije da vidi šta je tu doprinelo da se promeni bilans tekućeg plaćanja merilno procentualno prema ukupnom bruto domaćem proizvodu. Neću ga sada komentarisati. Strane direktne investicije su uglavnom stabilne u čitavom regionu, nema ni rasta ni pada, sa izuzetkom Makedonije koja je zahvaljujući postignutoj političkoj stabilnosti uspela da ostvari rast stranih direktnih investicija. Vidite ovde ovi žuti krugovi govore o tome kakva je promena stranih direktnih investicija u 18. u odnosu na prethodnu godinu. Došlo je do pada u Crnoj Gori i Albaniji. Srbija je zadržala nivo stranih direktnih investicija od nekih 6,6%, Makedonija je povećala i Bosna i Hercegovina ima neko blago povećanje ukupnih stranih direktnih investicija. Relativno posmatrano, najveći procenat stranih direktnih investicija imaju Crna Gora i Albanija, ali apsolutno posmatrano Srbija apsorbuje više od polovine stranih direktnih investicija čitavog regiona i o njima se mnogo priča i verovatno ćemo i kasnije kroz pitanja i to potaknuti. I sasvim na kraju, ovde se vidi kompozicija direktnih stranih investicija odakle dolaze, slična je situacija u nešto manjem obimu kao i kod bilansa trgovinske razmene. Ovo što je malo zabrinjavajuće, to je kretanje kreditne aktivnosti. Ona generalno raste, ali raste prema stanovništvu, ali prema kompanijama ne raste tom dinamikom i tim tempom kako je bilo očekivano.
značajno niže u odnosu na rast ovog retaila. I sasvim na kraju, ovo znate već da su nenaplativi krediti značajno pali u odnosu na pik koji je ostvaren 2014. godine, ali i dalje nisu na nivou koji su bili 2007. godine pre krize. I ono što hoću sasvim na kraju da kažem, to je, hoće li da dođe, evo ga, to je priča o zaposlenosti. Mi imamo neki rast bruto domaćeg proizvoda, imamo neke značajnije padove stopa nezaposlenosti, međutim zaposlenost ne prati rast ukupnog rasta ekonomske aktivnosti i bojim se da je procenat ili pad ukupno nezaposlenih gotovo u čitavom regionu više zasnovan i više uzrokovan demografskim pomeranjima nego što je to rezultat ekonomije i ekonomskih aktivnosti. Naravno da je ključni problem nezaposlenosti i nezaposlenost mladih, koji je recimo ovde kod vas na vrlo visokom nivou. U Srbiji je to negde oko 35% nezaposlenost mladih. I zato su potrebne akcije koje će dovesti do značajnije poticaja zapošljavanja mladih. Ovo je kako nas svet vidi i ja bih se ovde zadržao zato što to možemo povezati sa drugim delom priče. Zašto mislim da ekonomska tranzicija nije završena? Zato što institucije nisu izgrađene. Nema uspešne tržišne ekonomije ako vi nemate izgrađene nezavisne institucije. Ne može da se napravi uspešna tržišna ekonomija ako vi nemate završene strukturne reforme. Strukturne reforme podrazumevaju restrukturiranje velikih javnih preduzeća. I moja teza, ja ne znam kako je ovde kod vas, ali znam kako je odakle dolazim, javna preduzeća su, bojim se, u poslednjih 10-15 godina postali politički plen partije koja pobedi na izborima i onda služi kao rezervoar za zapošljavanje. I otprilike niti jedna politička stranka ne želi ili trudi se da odloži reformu u toj oblasti što je moguće više, zato što oni smatraju da bi restrukturiranje javnih preduzeća i njihovom delimičnom privatizacijom odsekli granu na kojoj sede. Ja mislim da to nije tako. Ja mislim da su nam potrebne hrabrije odluke, da nam je potrebna manje populistička, a više državno vizionarska politika koja će upravo reći šta mi treba da uradimo da postignemo bolje uslove poslovanja, pre svega za domaće preduzetnike. Mnogo se govori o stranim direktnim investicijama i ja sam ih ovde pomenuo. One jesu važne, one jesu bitne, one će doći kod nas, njih moramo usmjeravati industrijskom politikom. Nisu sve strane investicije jednako važne, jednako korisne, treba uključiti element efikasnosti investicija, uticaj na zapošljavanje i na sekundarno zapošljavanje, ali niti jedna ekonomija neće izgraditi prosperitetan prostor i prosperitetan standard za stanovništvo ako zanemari domaće investicije. Domaće investicije, ne samo velike, nego i mala i srednje preduzeća. Ne treba zaboraviti da u tim malim i srednjim preduzećima u Nemačkoj radi više od 2/3 stanovništva. Da tek 1/3 je zaposlena u velikim preduzećima i zbog toga ja govorim o neminovnosti završetka ekonomske tranzicije i o potrebi da se u vizionarskom smislu pristupi upravo ovim problemima. A kada govorimo o trajektoriji razvoja i rasta, i kada sam rekao, ona mora da sledi investicije, promjena strukture u spoljno-trgovinskom bilansu, dakle više izvoza, manje uvoza, povećanje potrošnje u privatnom sektoru, pa tek onda potrošnja u javnom sektoru. Zašto je to važno? Pa zbog toga što su naše privrede nekonkurentne u poređenju sa svetskim privredama. Pogledajte, i zato sam hteo ovaj slajd da zadržim, ako je moguće da se vrati, gde se mi nalazimo na listi globalne konkurentnosti. Između 65. i 71. mesta od 130 zemalja prema Svetskom ekonomskom forumu, što je naravno nedovoljno i ako mi idemo na povećanje potrošnje i smatramo da će naša ekonomska aktivnost i domaći proizvod da raste ako povećamo potrošnju, mi ćemo samo da dignemo eksterne deficite. I to se neminovno puta dešavalo. I zato investicije, broj 1. Šta sve treba uraditi? Da država više kapitalno investira, da se pomogne i da poticaj domaćim privatnim investicijama i da se napravi prostor za strane investicije koje su takođe dobrodošle.
To bi trebalo da promeni strukturu privrede, da podigne sektor razmenjivih proizvoda ili izvozni sektor proizvoda ili usluga, potpuno je svejedno, i da tek onda treba razmišljati o podizanju potrošnje kao elementa rasta bruto domaćeg proizvoda, potrošnje u državnom sektoru. Svako povećanje potrošnje preko rasta bruto domaćeg proizvoda ili stopa rasta definitivno utiče na podizanje eksternih deficita, a to uzročno-posledično se vraća i na budžetski deficit i na ukupnu makroekonomsku stabilnost koju svi želimo da sačuvamo.